quand soudain, c'est l'explosion. La puissante radiation brûle la couche supérieure de l'atmosphère. ubwo nukuvuga ko utazatungurwa nuko imyumbati n'ingano by'ahazaza ushobora kubitera rimwe ubundi ukabyara umwana akarinda agira imyaka 20 ikiriho utarongera gutera indi usarura gusa kandi buri mwaka. Is one of the most recognizable in history. But why are such important images so grainy and hard to see? And we're getting a picture on the TV. We got a good picture, huh? NASA claims it's the result of 1960s technology. Waruzi ko mu myaka miliyoni 65 ishize ikibuye kingana n'urusisiro cyahanutse mu isanzure cyashwanyukiye mu muhora wa Yucatan, iturika ryari rifite miliyoni 100 za megaton. Mu kwisekura ku butaka cyazamuye amamiliyari y'ibice by'amabuye mu kirere bifukura urumuri rw'izuba. Bivugwa ko iri turika ryaje no kwangiza ibimera byinshi cyane byaba aribyo byateje izimira ry'inyamaswa za dinosaur. Isi irakomeza guhinduka uko bwije n'uko bukeye. Igipimo cy'ubushyuhe kirakomeza kuzamuka. Haravuka indwara z'ibyorezo zitahoze ku isi, byose bikiyongera ku mpuha z'intambara, kurangira ku isi no kubwirwa n'ibiturutse mu isanzure ejo cyangwa ejo bundi. Inkomoko y'ibi byose irakomeza guteza urujijo, kimwe no kutavugwaho rumwe kw'inkomoko y'ubuzima dufite. Hari byinshi bikunyura mu matwi ndetse bikakuza mu bitekerezo kuko bisa n'amayobera cyangwa se bitavugwaho rumwe. Kurikira ikiganiro Sobanukirwa. Mu mateka y'ibihugu by'Abarabu, Katari nicyo gihugu gifatwa nk'ingoro y'amateka ndetse no kwesa gahigo mu bindi bihugu by'Abarabu. Icyo gihugu cya mbere muri byo cyakira igikombe cy'isi mu mastade y'akataraboneka yubatswe hagati mu butayu. Ni igihugu kijya kungana n'ikirwa cy'Ubufaransa cyabashije gutegura igikorwa gifatwa nk'umwamikazi muri ruhago mu isi. Nyamara byose ntibyagenze neza uko bikwiye. Benshi bagishinja uburiganya bwo ku rwego rwo hejuru. Ibirego byinshi byaratanzwe kuri iki gihugu gukoresha bimukira imirimo ivunanye mu buzima bubi bujya gusa nk'ubucakara bwahinduriwe isura, gukoresha ibikoresho byangiza ikirere byifashishijwe mu mastade yubatswe muri icyo gihugu yanakiniwemo igikombe cy'isi, cyane za klimatizeri zitanga ububobere muri izo stade, no gutanga ruswa ibarirwa mu mamiliyari y'amayero ngo icyo gihugu kibashe kwakira icyo gikombe cy'isi. Kugeza ubu ibihugu by'ibikomerezwa byo mu burengerazuba bikomeye kandi byitwararika kuri iki gihugu. Mu isi kiza mu bya mbere bigendwa cyane n'abaturuka impande n'impande. Ubukungu bwacyo buteye imbere cyane, kandi ibi byose babigezeho mu myaka isaga 30 bavuye mu bukene bukabije. Iki gihugu cyiteguye gukoresha intwaro zose zishoboka ngo gikunde kimenyekane, gitinywe, cyubahwe kandi ubukungu bwacyo bukomeze kuzamuka. Babigenza bate? Ikiganiro nisobanukirwa. Ngendi uwe Herve. Kurikira ikiganiro Sobanukirwa. Doha niho murwa mukuru wa Katari. Aha niho zingiro ry'ubukungu bw'iki gihugu. Niho hari imiturirwa y'akataraboneka, yaba y'imiturire, ubucuruzi, inganda n'ibindi. Kugeza ubu abanyakatari ni ukuvuga bene gihugu baho nibo babarwa nk'abaturage bakize kurusha abandi mu isi. Umushahara fatizo kuri uwo muturage w'umunyagihugu urenga 5,000 by'amayero buri kwezi, kandi hafi bikenerwa mu buzima busanzwe ku muturage waho bitangwa na leta. Buri uko umwana w'umuhungu arangije amashuri, leta imuha ubutaka yubakaho inzu yo kubamo. Mu rwego rwo kubafasha kubona ubwo bushobozi bwo kubaka, leta ibaha inguzanyo yishyurwa mu gihe cy'imyaka 20 kandi nta nyungu iriho. Hejuru y'ibyo kandi nta muturage wawo wishyura amazi cyangwa amashanyarazi, byose ni leta ibyishyura. Kandi buri mwaka buri muryango uhabwa ibiribwa bibatunga.
Ibyo ni ibiro 100 by'umuceri, ibiro 100 by'ifarini, ikarito y'amavuta yo gutekesha, ikarito y'amata n'isukari, kandi byose bigenerwa buri muryango. Ibi biribwa muri icyo gihugu bifatwa nk'aho ari byo byibanze kugira ngo ubuzima bushoboke, kandi nako amashuri mpuzamahanga akomeye abene igihugu bayigira ubuntu. Leta yubatse ingoro nini cyane bayita Education City. Aha leta ihatumiriza za kaminuza zikomeye zo muri Amerika, mu Bwongereza cyangwa mu Bufaransa, bakaza gutanga ubumenyi. Gucikiriza amashuri ho ntibihaba. Hejuru yo kuba bigira ubuntu, leta ihereza abanyeshuri hagati y'amero 600 n'igihumbi 500 yo kwinezeza. Abarimu nabo bafatwa neza kuko bishyurwa hagati y'amayero 5,000 n'ibihumbi 8, bigaterwa n'uburambe umwarimu afite mu kazi. Ibi bituma iki gihugu kiza ku mwanya wa 3 ku isi mu guteza imbere uburezi. Buri mwana wese urangije kwiga ahita abona akazi. Ubushomeri muri icyo gihugu bubarirwa ku mpuzandengo ya 0.1%. Ubu bukungu bwose n'ubufasha leta iha abaturage byose bikomora ku mutungo kamere ifite, ariyo gazi icukura. Uyu mutungo watumye igihugu cyari mu butayu gitera imbere. Mbere Doha, umurwa mukuru wa Katari, wari umujyi muto wakorerwagamo ubucuruzi buciriritse. Byageze naho uyu mujyi utangira kuzamo amapfa. Ibi byashyiraga iki gihugu mu bihugu bikennye cyane mu isi. Mu myaka yo muri za 70 inyubako zagaragaraga muri uwo mujyi indende ntiyarenzaga amagorofa 4. Ibi byaje guhinduka mu myaka yo muri za 90 havumbuwe gaze itangiye gucukurwa no kuyigurisha imahanga. Ubu bukungu bwazamuwe n'umuryango wiswe Artani. Uyu ni umuryango w'ibwami. Ubu imyaka irenga 20 irashize ari bo bayobeye iki gihugu. Guhera mu 1995 nibwo umwe muri bo yifuje guhindura ubuzima bwa Katari akakigira igihugu gikomerezwa mu ruhando mpuzamahanga. Uyu ni Amir Ahmad Al-Thani. We yifuzaga ko igihugu cye kigaragaza itandukaniro mu isi ndetse kikamenyekana hose. Bivugwa ko mbere yo kugira icyo gitekerezo, hamwe mu ruzinduko yarimo yavuze aho akomoka, benshi batangira kumubaza neza aho icyo gihugu cya Katari kibarizwa. Byamuteye agahinda gakomeye, yifuza ko nawe igihugu cye kiza mu bikomerezwa ku isi. Mu kugera ku ntego ze, we bitandukanye n'ibindi bihugu by'Abarabu baturanye byo bicukura peteroli ku rwego rwo hejuru, we yahisemo gucukura gaze nk'umutungo kamere w'igihugu cye, ariko kayicuruza imeze nk'ibisukika. Ibyo bise mu Gifaransa gaz naturel liquéfié. Kubikora byasabaga amafaranga menshi cyane. Ibi byatumye igihugu gishakisha inguzanyo hirya no hino. Guhera mu 1990 nibwo icyo gihugu cyatangiye gushakisha inguzanyo mu mabanki n'ibindi bigo bikomeye. Excel Mobile ndetse na Total nizo kampani zemeye gukorana nabo ku ikubitiro. Byasabye gushoramo menshi cyane ku buryo na bamwe mu bahanga mu by'ubukungu batabonaga neza inzira iki gihugu cyafashe. Byasabaga ibikoresho bihanitse byo kubasha kuyicukura. Gusa guhera mu 2000 ubukungu yashoye bwari butangiye kwigarukira, ku buryo mu mwaka wa 2011 iki gihugu cyari cya mbere gikize ubariye ku muturage umwe. Ibi byose bivuye muri gaze. Kuri ubu Katari ibarirwa ko itunze 14% by'umutungo kamere wa gaze uri mu isi. Gusa gaze ubwayo ntiyari gutuma ubukungu bw'iki gihugu buzamuka ku muvuduko nk'uwo hatabayeho indi nyunganizi. Iyo nyunganizi nta yindi, n'abimukira bagana muri icyo gihugu gushaka y'akazi, bagahembwa make kandi bagakoreshwa imirimo ivunanye. Iki ni kimwe mu bikorwa bizamura ubukungu bwabo, ariko bagize ibanga rikomeye. Ibi byagiye kumenyekana hari amashusho ashyizwe hanze yerekana abaturage baturutse mu bihugu nk'Ubuhinde, Nepal ndetse no ku mugabane wa Afurika bakoraga imirimo yo kubaka za stade izi zakiniweho imikino y'igikombe cy'isi. Ayo mashusho yabagaragazaga bari mu mirimo ikomeye kandi ari mu gihe cy'izuba gikomeye, aho ubushyuhe bwabarirwaga kuri degre Celsius 45. Raporo y'umuryango mpuzamahanga wita ku murimo wagaragaje ko mu mwaka wa 2020 abimukira bari muri iyo mirimo abagera kuri 50 bapfuye, abandi 500 bagakomerekera bikomeye muri ako kazi. Imibereho yabo ya buri munsi nayo ntiyoroshye. Amategeko agenga umurimo muri icyo gihugu avuga ko nta bantu bakwiye kurenga 4 babana mu cyumba kimwe, abo bacumbikirwa n'abakoresha, ariko usanga icyumba kimwe kiraramo abantu 10, nabwo ku bitanda bigerekeranye. Ibi bituma haba itangazamakuru cyangwa imiryango itari iya leta binjiye muri ayo macumbi y'abakozi babimukira bagafatwa, bahita birukanwa muri icyo gihugu. Ntibifuza ko bigera hanze.
Mbere ho gato muri icyo gihugu bagiraga ibyo bita kafara. Iri ni itegeko ririho umukoresha ububasha bwo gufatira pasiporo y'umwimukira ahaye akazi, ku buryo igihe cyose yinubiye akazi adashobora kujya gushakira ahandi, cyangwa akaba ubwe yamwirukana uko abonye, yewe no gutuma ava muri icyo gihugu. Kubera igitutu cy'amahanga ndetse no kwanga kuvugwa nabi n'amahanga, ubutegetsi bwa Qatar guhera mu mwaka w'2016 bwahinduye imibereho n'imikorere y'abimukira, ndetse n'iryo tegeko rya kafara rikurwaho. Icyasaga n'ubukoroni buvuguruye kivanwaho gutyo. Ubu umukozi w'umwimukira yemerewe guhindura akazi ndetse akanagumana pasiporo ye. Guhera no muri 2011 umushahara fatizo warazamuwe. Ubu ni uguhera ku mayero 275 hakiyongeraho andi mayero 190 yo kubafasha kubona icumbi n'ibyo kurya mu gihe cyose umukoresha atari gucumbikiye. Politiki hamwe iki gihugu gifite nuko iyo hari imikorere cyangwa imigirire ishobora kubateza isura mbi mu ruhando mpuzamahanga, bahita bashaka igisubizo cyihuse. Nubwo buri uko bukeye haza impinduka, gusa haracyagaragara ubusumbane bukomeye. Muri iki gihugu habarurwa abakozi b'abimukira bagera kuri 3 miliyoni, ukuyemo abakora mu bijyanye n'ubwubatsi. Aba nibo biganje mu bikorwa byaho byose by'ubukungu, uhereye ku bacuruza muri za supermarché, abashinzwe umutekano ku nzu z'ubucuruzi, abaseriveri. Nta munyakatari n'umwe wabona mu mirimo nk'iyo. Abimukira baba muri icyo gihugu babarirwa ku mpuzandengo ya 85%. Nibo benshi, ariko nta n'umwe wemerewe ububasha leta cyangwa ubwunganizi leta iha abaturage bayo. Aba barirwa ku bihumbi 300 ba bene igihugu. Umunsi wo kuwa gatanu wa buri cyumweru ni umunsi w'ikiruhuko. Gusa uwo munsi nta mwimukira wemerewe kujya guhahira mu nyubako nini zo mu murwa mukuru Doha, kugira ngo imiryango y'abene igihugu, ni ukuvuga abanyakatari, bataza kubangamirwa n'urujya n'uruza rwabo bimukira. Iki ni kimwe mu byerekana ubusumbane no kwironda kuba muri icyo gihugu. Nubwo iki gihugu gihuriwemo n'abimukira batandukanye n'imico itandukanye, ndetse kikaba gikomeza kuzamura iterambere ryabo ku rwego mpuzamahanga, umuco wabo uracyashingiye kuri Sharia, amategeko ashingiye ku kwemera kw'idini rya Islam. Hagati y'iterambere no guhagarara ku muco, Qatar igaragaza amasura abiri. Uhereye ku muyobozi mukuru wabo, uyu ni Emir Tamim Al Thani. Nk'uko idini ribyemera, afite abagore 3. Umwe niwe bajyana mu ngendo akora hanze y'igihugu, abandi bo ntibajya bagaragara. Azi neza imico y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'umugabane w'Uburayi. Ibi bimworohera kubana nabo. Azi kuvuga neza indimi 5. Bitandukanye no mu bindi bihugu by'Abarabu, kwambara umwitandiya ntabwo ari itegeko, ndetse zimwe no muri za kaminuza zaho zemerewe kwakira abakobwa n'abahungu bakigana bavanze. Gusa abagore baho baracyagendera ku mico ya kera yo kubaha igitsina gabo ndetse no kubahiriza amabwiriza yabo. Umuhungu cyangwa umugabo niwe mukuru w'umuryango, ni nawe utanga uburenganzira ku byifuzo runaka by'umugore cyangwa umukobwa. Amategeko muri icyo gihugu agena ko igitsina gore gihabwa uburenganzira n'igitsina gabo ku bikorwa bimwe na bimwe. Abagore basa nk'abari ku mwanya wa 2. Kugira ngo umugore asohoke igihugu, kugira ngo akore akazi kamwe na kamwe kareba ubuzima rusange bwa muntu, ikomeza kwamagana kuri ayo mategeko akumira abaryamana bahuje ibitsina. Ubwo bateguraga kwakira imikino y'igikombe cy'isi, iyi miryango yakomeje kugaragaza ko Qatar ikwiye kwemerera abo bantu bakinjira muri icyo gihugu. Gusa umuyobozi mukuru w'icyo gihugu yatangaje ko ntawe bakumiriye. Gusa nk'uko bazaba bazanye imico y'iwabo, nabo bakwiye kubaha umuco w'igihugu bagiyemo. Bivuze ko bari bemerewe kwinjira mu gihugu, ariko ntibemererwe kuhakorera imico bavanye hanze. Umuyobozi mukuru wa Qatar, Emir Tamim Al Thani, niwe muyobozi wenyine ntakorwaho. Nta mutwe wa politiki uba muri icyo gihugu, ndetse nta n'abatavuga rumwe n'ubuyobozi buriho babaho. Ikinyamakuru kizwiho kuvuga ibitagenda no gutangaza amakuru adakunze gushimisha leta nyinshi zo ku isi, aricyo Al Jazeera, muri Qatar ho iki ni ikinyamakuru cya leta. Iki kinyamakuru mu rwego rwo kunenga gishobora kunenga ibitagenda muri ministeri imwe nk'iy'uburezi, y'ubutegetsi bw'imbere mu gihugu, ariko hari umurongo utukura kitagomba kurenga: kuvuga nabi umwe mu bagize umuryango w'ibwami cyangwa kunenga politike mpuzamahanga iki gihugu kiba cyashyize imbere. Kubera uburyo igihugu cyita ku baturage baho, ibi bituma nta hantu na hamwe babonaho kuvuga nabi ubuyobozi. Buri munyakatari bahabwa ubutaka bungana bwo kubakaho inzu, bahabwa ibiribwa, amashuri n'ubuntu, bahabwa akazi bakirangiza amashuri,
kandi bagahembwa neza. Amafaranga batunze n'abafasha kugura ibintu by'agaciro nk'imodoka n'indi mitako, andi bakayifashisha mu gushora imari nabwo mu bikorwa bya leta. Muri iki gihugu abaturage n'abafatanyabikorwa ba leta bafite imari bashora mu bikorwa bitandukanye bya guverinoma, kandi n'urwunguko rukabagarukira. Babayeho mu gihugu kimeze nka sosiyete, nabo bafitemo imigabane, gusa nabo bakagira ikimeze nk'amasezerano rusange, nta gusaranganya ubutegetsi. Ubutegetsi ni ubw'abantu bamwe. Ikindi, iki gihugu kiza imbere mu kugira abaturage bahabwa umushahara uri hejuru, igituma nta kwivumbura ku butegetsi kuko ntacyo babuze. Kubera guhabwa ubwo burenganzira n'ubwo bushobozi, bisa nk'aho umuryango w'ibwami warangije kugura amahoro imbere mu gihugu, nta myivumbagatanya. Kubera n'ubutunzi iki gihugu gifite, ibi bituma babasha kugura n'ibihugu byo mu burengerazuba ku buryo nta na kimwe kibangamira imigirire yabo cyangwa ngo bivange mu buzima bw'imbere mu gihugu. Mu mwaka w'ibihumbi 2000, Qatar yahaye nk'impano ikigo cya gisirikare Abanyamerika gifite agaciro ka miliyari 8 z'amadolari y'Amerika. Iki kigo kibarizwa mu birometero 10 uvuye mu murwa mukuru Doha. Iki kigo nicyo gitegurirwamo ibikorwa byose bya gisirikare bikorerwa mu bihugu by'Abarabu. Ku ruhande rwa Amerika nayo ibemera ubwirinzi bushoboka bwose bwa Amerika bwo mu kirere, ndetse no kumvikana na buri mukuru w'igihugu wese ugiye ku butegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera amafaranga iki gihugu gifite, mu rwego rwo kongera umubano mwiza n'ibihugu by'ibikomerezwa ibi byo mu burengerazuba, Qatar igura intwaro nyinshi z'intambara muri ibyo bihugu ku giciro kiri hejuru. Mu mwaka w'ibihumbi 2015, François Hollande wari perezida w'Ubufaransa byatumye ajya muri icyo gihugu gusinya amasezerano yo kugurisha indege z'intambara 24, ari ku kiguzi kingana na miliyari zisaga 460 z'amayero. Mu mwaka w'ibihumbi 2000, ubwo ubukungu bw'isi bwari buri kumanuka, Qatar yari ibonye umwanya mwiza wo kwinjira mu ruhando mpuzamahanga rw'ibikomerezwa, itangira kugura imigabane mu bigo bikomeye ndetse no mu bihugu by'ibikomerezwa hose yashinga ikirenge. Gusa n'ubwo iki gihugu cyasaga nk'ikigarurira imitima y'ibihugu byo mu burengerazuba by'ibikomerezwa kubera amafaranga cyashoragayo, cyari kizi neza ko hari uruhande bakibonamo nabi, haba amafaranga gitanga ataravugwagaho rumwe n'inkomoko yayo, haba imico yabo ishingiye ku mahame ya kera y'idini rya Isilamu. Mu maso y'ibyo bikomerezwa bakoranaga ntibabyumvaga kimwe. Intumbero y'icyo gihugu nuko cyagombaga kubahwa, kigashyirwa mu bikomerezwa ndetse kikanakundwa. Kubigeraho bazanye politike bise soft power. Ni politike yari ishingiye mu kureshya amahanga no kwisanisha nayo, haba mu mico, mu myidagaduro n'ahandi hose hashobora gutuma amahanga abiyumvamo kurusha uko bumvikana n'ibihugu bikomeye bagendeye mu buhahirane bw'intwaro. Qatar yahise yubaka ingoro y'amateka mpuzamahanga. Iyi ngoro y'akataraboneka ihwanye na miliyari zisaga 400 z'amayero, yubakwa ku buso bungana na metero kare 140. Iyi nyubako yubakwa hagendewe ku bimera bigaragara mu butayu nk'ikirango cyaho icyo gihugu kibarizwa. Iyo nyubako ibitse hafi ubugeni bw'ibikomerezwa byabayeho mu mateka y'isi. Iyi ngoro y'amateka yatashywe muri 2019. Mu rwego rwo kuyimenyekanisha no kuyikundisha amahanga, bahisemo mushiki wa Emir, no kuvuga umuyobozi mukuru w'icyo gihugu, aba ari we uyiyobora. Imaze kubona ko isa n'iyigaruriye imitima y'ibihugu byinshi, yahise ishaka kuba hagati, igasa nk'ibaye umuhuza, indi turufu yo kuza mu bikomerezwa mpuzamahanga. Mu mwaka w'ibihumbi 2021, i Kabul, mu murwa mukuru wa Afghanistan, habayeho imyigaragambyo ikomeye. Abaturage bahungabanye bikwiza imihanda. Icyo gihe abagera ku bihumbi 130 barahungishijwe. Muri icyo gihe byasabye ko Abanyamerika bitabaza Qatar, igihugu cyonyine cyashoboraga kwicarana ku meza n'abatalibani bakaganira. Ntibyari bushoboke ko izo mpunzi ziva muri Afghanistan ukundi. Kampani y'indege za Qatar nizo zagiye kuzana izo mpunzi. Guhera muri 2001, igihugu cya Qatar nicyo kibasha gutumira abatalibani bakaza mu gihugu cyabo. Usibye n'abatalibani, Qatar nicyo gihugu gishobora kuganira n'intagondwa zigendera ku mahame akomeye y'idini rya Isilamu ndetse n'indi mitwe y'abahezanguni bo mu idini rya Isilamu. Nicyo gihugu gishobora guhuza impande ebyiri zihanganye muri ibyo bihugu by'Abarabu. Kugeza ubu Qatar ikigendereye ni ukuba inshuti ya buri wese nta buheje. Nicyo gihugu gicumbikiye abiyomoye ku butegetsi benshi. Ni nacyo gihugu impande ebyiri zitumvikana zishobora guhuriramo
zikagirana ibiganiro mu buryo bw'ibanga. Kugeza ubu Qatar nicyo gihugu gishobora kuberamo ibiganiro ku rwego mpuzamahanga igihe hagaragaye kutumvikana. Kuva intambara yo muri Ukraine yatangira, gazi ikabanye ku isoko, ibihugu byo mu burengerazuba byose birwanira kubona gazi yo muri Qatar. Iyo ntambara yo muri Ukraine yatumye Qatar iba igihugu kigendwa cyane n'amahanga, ndetse ibigo bikomeye mu isi bicuruza gazi ndetse na peteroli benshi bifuza guhahira muri icyo gihugu. Kuri yibi, igihugu cya Qatar mu gukoresha uko gishoboye ngo kibe igihangange, cyakoze uko gishoboye ku nshuro ya mbere mu mateka y'ibihugu by'Abarabu cyakira igikombe cy'isi. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 iki gihugu cyari gifite stade imwe rukumbi yakinirwagaho umupira w'amaguru. Nta mihanda izwi nka autoroute cyari gifite, ndetse n'ibindi bikorwa remezo nk'ibigo by'imyitozo. Byasabye ko biyubakamo umuco wo gukunda siporo ku muvuduko uri hejuru bikomeye. Kugaragaza ubushake cyahereye ku muyobozi mukuru. Muri 2011 yaguze ikipe yo mu Bufaransa ariyo Paris Saint-Germain kuri miliyoni 70 z'amayero, ari nako ayigurira abakinnyi b'ibikomerezwa ku isi ku kayabo kari hejuru. Aha yari atangiye gushyira mu bikorwa politike bise soft power kugira ngo bereke amahanga ko Qatar nayo ishobora kuba igicumbi cya siporo mu isi. Emir Tamim Al Thani yahise afata inshingano zo gukurikirana buri kimwe cyose cyatuma iyo ntego yo kuzamura siporo muri icyo gihugu igerwaho. Yahise afata n'inshingano zo gutuma igikombe cy'isi kigomba kwakirwa n'igihugu cye. Mu myaka 12 yakurikiyeho bahise bubaka izindi stade 8 zagombaga kwakira igikombe cy'isi. Kucyakira yari insinzi iki gihugu cyari kigize nyuma y'imyaka 30 cyari kimaze kiyubaka, ndetse kinazamura ububanyi n'amahanga no kugera ku ruhando mpuzamahanga mu bihangange. Nyamara nubwo bashoraga akayabo mu kwitegura iryo rushanwa, uko igihe cy'uko ritangira kigera, Qatar yatangiye kwibasirwa n'amahanga, cyane imiryango mpuzamahanga yigenga. Batangira kwishinja gukoresha za klimatizeri zohereza imyuka ihumanya ikirere muri za stade yarimo kubaka. Yari iri gushyirwa ku mwanya wa mbere mu isi mu kohereza imyuka ihumanya CO2 nyinshi cyane ubariye ku muturage umwe. Mu kwirwanaho, Qatar yatumije hafi abanyamakuru mpuzamahanga kugira ngo yerekane uburyo ikoresha bwo kuzana ububobere muri zo stade, haba mu baje kureba umupira, abakinnyi ndetse n'ubusitani bakiniraho. Aha iki gihugu cyanashinjwaga gutanga ruswa ngo babashe kwakira iyo mikino y'igikombe cy'isi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mbere y'imyaka 7 ngo igikombe cy'isi kibe, procureur umwe wo muri leta ya Brooklyn yasohoye inyandiko igaragaza ko abakozi 3 bo muri FIFA baba barahawe amafaranga na Qatar ngo izakira icyo gikombe. Muri 2019 mu Bufaransa ho bagaragaje ko hari za ruswa zatanzwe mu buryo bunyuranye, haba y'amafaranga cyangwa gusezeranya leta ibishoboka ngo bafashe Qatar yakira iryo rushanwa. Muri ibyo birego berekanye ko mu ngoro y'umukuru w'igihugu Elysée habereyemo ibiganiro mu ibanga rikomeye. Ibi byabaye imbere y'uko amatora aba. Ibyo biganiro byahuje uwari Perezida Nicolas Sarkozy, Michel Platini, igikomerezwa muri ruhago y'Ubufaransa, ndetse na Emir Tamim Al Thani. Ibi biganiro ngo byari bigamije kumvisha Michel Platini ko agomba gutora Qatar ngo abe ariyo yakira iyo mikino. Ibi byaje kumenyekana nyuma y'inyandiko zaje kugera mu maboko ya polisi ubwo bari mu iperereza ry'ibyo birego. Ibi bikemezwa ngo n'abari hafi ya Platini kuko we yarashyigikiye ko igikombe cy'isi cyabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro Platini yahaye ikinyamakuru kimwe cyo mu Bufaransa, yagaragaje ko perezida w'icyo gihe Nicolas Sarkozy yamusabye ko Ubufaransa bwakwishima bikomeye aramutse atoye mu nyungu za Qatar, gusa ngo ntawamutegetse kubikora. Ntihamenyekanye niba hari amafaranga yaba yaratanzwe cyangwa hari andi masezerano yabayeho. Gusa nyuma y'ibyo biganiro, amezi 6 ashize bibaye, ikipe ya Paris Saint-Germain yari mu bibazo bikomeye by'ubukungu, Qatar yahise yigura. Habura amezi 3 gusa ngo amatora abe, perezida wa Paris Saint-Germain ari nawe uyobora chaîne ya Ben Sport yo muri Qatar yasabye FIFA ko yabishyura ikerekana imikino y'igikombe cy'isi. Icyo gihe akabishyura miliyoni 300 z'amayero, gusa byabera muri Qatar akabishyura miliyoni 400. Ubu nabwo bwari ubundi buryo bwo kwereka FIFA ko biteguye kwishyura ashoboka yose, ariko igikombe cy'isi kikabera muri Qatar. Ubu Qatar iri mu bikomerezwa biri imbere, kandi iki gihugu gisa nk'ikidafite gahunda yo guhagarika umuvuduko kiriho. Nta gahugu gato, ariko kuri ubu gatitiza amahanga. Igikomeje guteza inkeke ni umuvuduko w'iterambere bariho, gusa ritagendanye no kurengera ibidukikije, nabyo bikomeje kuba intandaro y'akaga mu isi biturutse ku mihindagurikire y'ibihe. Ubu Qatar iza mu myanya ya mbere mu kohereza imyuka ihumanya mu kirere, kandi ni nako ikomeza kwiyongera.
ikiganiro cyari Sobanukirwa. Ndi Uwe Herve. Quand soudain, c'est l'explosion. La puissante radiation brûle la couche supérieure de l'atmosphère. ubwo ni ukuvuga ko utazatungurwa n'uko imyumbati n'ingano by'ahazaza ushobora kubitera rimwe ubundi ukabyara umwana akarinda agira imyaka 20 ikiriho utarongera gutera indi usarura gusa kandi buri mwaka. Is one of the most recognizable in history. But why are such important images so grainy and hard to see? And we're getting a picture on the TV. We got a good picture, huh? NASA claims it's the result of 1960s technology. wari uzi ko mu myaka miliyoni 65 ishize ikibuye kingana n'urusisiro cyahanutse mu isanzure cyashwanyukiye mu muhora wa Yucatan iturika ryari rifite miliyoni 100 za megaton. Mu kwisekura ku butaka cyazamuye amamiliyari y'ibice by'amabuye mu kirere bifukura umuri rw'izuba. Bivugwa ko iri turika ryaje no kwangiza ibimera byinshi cyane byaba ari byo byateje izimira ry'inyamaswa za dinosaure. Isi irakomeza guhinduka uko bwije n'uko bukeye. Igipimo cy'ubushyuhe kirakomeza kuzamuka. Haravuka indwara z'ibyorezo zitahoze ku isi, byose bikiyongera ku mpuha z'intambara, kurangira ku isi no kugwirwa n'ibiturutse mu isanzure ejo cyangwa ejo bundi. Inkomoko y'ibi byose irakomeza guteza urujijo, kimwe no kutavugwaho rumwe kw'inkomoko y'ubuzima dufite. Hari byinshi bikunyura mu matwi ndetse bikakuza mu bitekerezo kuko bisa n'amayobera cyangwa se bitavugwaho rumwe. Kurikira ikiganiro Sobanukirwa